Yeah, Vosinova, are you don't know how it is like. Are how tsibi dog. Ore dog ha bua Vosinova mon. Ke Vosinova sinna dog. Okay. Ore how tsibi ho jwang ho rata motho. Yeah. Ara how tsibi na ho jwang ho rata motho. Yeah, no. Ara ke tsere ke ikutlwa ke ikutlwa. Oh, ke ikutlwa. Wa ikutlwa na jwang? Anyane fela. Ke ikutlwa jwang. O hantle jwang? Yeah, ke ikutlwa jwang. Ore Vosinova, are you don't know how. Are how tsebe ho jwang ho rata motho. Yeah. Yeah. Wa tseba ho jwang ho rata motho dok. Nna ke tsaya. Ho rata. Like a ke buika o ratana mo le motho o rata mo rata. Ho rata fela wena o fana ka lerato. Ke a itse. Hantle. Ke a itse. Ebile ka manta ne ke wa differentiate my rato. Okay. Hore lena ke le feng lena ke. Hona le marato different. Agre ke na le show ya man ya ha molahleki. Ya ha molahleki. Ka 6 yes, Monday. Mo show ya. Ne ke differentiate marato. Ke bua ka marato bo ma ke mante mo ke tsa mante. Tse kunipi. Tebu. Ntse ke bua ne ke ruta ka the different tsa marato. Okay. Different types of love. Types of love. Yes. Okay. Learn to love. Oh. O bona learn to love bomang. Ona le learn to love. Ona le learn to love. Tla no morate ga nna go tsetsa mana. O ithuta morate. Hona le lena leo e reng ha o fihla ona le motho le reng ha o tata ha morata. Ko re to morata hle a sa etsa nix ko re. Oh, o sa a sa etsa nix o tlo fela ona le ntho connected le yena ka sehlo. A sa etsa nix, a sa bua nix, a sa etsa nix. A so suni, ha so yetseng, ha so fi gift, ha so fi monelo ka moreng. O so morata. O bona le lerato le leng le deep. Yo. Ke le experience makgetlo mararo. Wow. Ya mofuto jora ke le experience ka batho. Okay. Ba raro ka ba babedi if I'm not mistaken. Would you say o le hlono le ho because akinane ke ntwe batho bangata ba ifumana? No, it's not easy. No, fihla mothong ya jwalo. Gore morato unconditionally so. Gore o re a so it's nix. A so ona ntwe ke leng ra yetsa le mothong. But the feeling e ke leng ka utlwa ke engwe e hlotseng next understanding. Ke yona love at first sight. Yeah. E deep ndate man. Esnang gore monga yona o yentse. Wow. Na ke experience I think about by 2 kapa by 3 if I'm not mistaken. Le leng ke le feng? O itse ke re tla bona ntse re ya. I'm learning to love you. La bobedi wa re. Le leng ke la di bribe. Doc. O yona la di bribe. Doc. A go rat mar ai ka re ke o rata nyana jona ai sa lo so ke tsa dithotsitse. O ka motare a tsa ke morate ene ka re wa nhlokomela. Okay. Ke la di bribe. Oh. E ntle ka ha go rate hantle mare ke ke rata ntotse o nketsa. Oh, ke o rate ke bo because. Ke bo ke ke o rata because. Wa nhlokomela hle. Wa nhlokomela hle. Mare ke motho nyano sharp mara ke rate nyana. O mashonyana. Ke mashonyana yana ke rate sentle o tu mare. Ge. At least bana ba o tlhokometse le bana ba ka o rata bana ba ka o bona ke maratonyana na di bribe of love of inside of the heart of corruption. Okay. Wow, okay, and then ki amarao. Amarao ke le rato leno ke and then o bua le rato le love for. Okay. Ke o rata se o leng sona before I can love you. Ke rata se o leng sona before ko rata. Ke rata your appearance yo o motle hle perfume ya hae eng o nkgamonate eng. Now I'm in love living to tsena tso o leng tsona. But now you no iblela hore I love dintho tsena tso o leng tsona. Not the person. Yes, not the person. O tlo botsa jo hle go bona tsama ka kole smart o botsa mo ntle hle. Doc. O ka mona wa pagaya. O rata okay this person ntho tse o motho ena le tsona ana le tsona ha o rate yena ene jwale ka modimo ba kribila sa hao mara o rata tsona ntho tse o fa o rata difuba tsa motho ke rata di muscles tsa hae ke galla go bala o so o zo la ntho e bile ba re sefubeng sendot so those are na le mefuta ya marato bona ba difuba re go re di tight ke tsebisela sa ka lo sa o tebu man go fuba tsa ka lo ena te butari ke ya mathate ma 6 so bo difuba tse ke se ba
wena o pone di target bana ba di ba ba teleletse ka rona re target hlema mi target no go so di medisi ba bena motho mabedi dumelante go marwena mabedi dumelang ka fela radio ke Motheo FM mo re le ngwana tero tsa tsia Motheo FM mamedi wa ka ratang kante le qephela ka la Facebook ke Pastor November and Victoria's Faith Ministry ke live Pastor November and Victoria's Faith Ministry ke live ho yona TikTok ya ka ke Dr November ka Pastor November le ho yona ke live mamedi ka la boraro tsena re bua ka marato le ka manyalo marato le manyalo ntate mona doc ke ne ke jwetsa motho mare tebza go nhlalosetse nna ne o le o letsang le Dr Novile etsang ke mohlalo o tla ntwetsa ebe ke buishana mona re gawanya batho ba ileng go ba tlameha go ba kopana ke nnete re gawanya batho ba ileng go ba tlameile ba sa kopana from the beginning ka nnete re kopanya batho ba ne ba tlameile ba kopana ka nnete ntate ka nnete ke builantle ha bohloko o mathile ka ona fela no motho ena ke ga go ya bona butla butlusa re no ke utlwa nna ne o le na go tselentse le rata le wetsala ke re no mona re gawanya batho ba ene go ba tlameya go ba ka nnete re kopanye batho ba tlameile ba tlameile ba kopana ha re qetile re matlafatse jwale bana ba seng ba kopane ebile ba batlang go phela mmogo re a ba matlafatse jwale lenaneo lena mamedi ke taba eno re qadile e teng e kene jwale taba ena re ho yona tsa sila ka jeno o fitlela go renyane ya leshome doc ke na le ditaba mona motho mo nampotsa le nna ke la ka kopana le interview go tse so motho mpotsa re Novi o divorce magatlo makakara mabedi ara go mpe experience ya hao yeah yo are mpe experience ya hao are nsherele kare ki ko sherele ona no jola are shere hanyane fela re dumo go metla thusa batho I think we share because batho ba bangata e ka ba thusa watsa batho ba bangata doc ke le letsong o tla mplela ke ke divorce e hona le melemo ya yona but divorce ape e le matsa batho ene aspect eno ha ratu bua ka kotsi ya yona ene nna ha re qoqa le wena kae o ile nqoqela ka dikotsi ya yona I think motho eno o na bua hantle I think o re jwetse wa bona tebza most ya batho ba divorcing ha una batho ba sing honest jwala ka ba because most ya batho ba divorcing most of them they don't want to take accountability no that is why ka kopana le mosadi ya divorce tseng kapa ya divorce tseng o tla o jetsa re yo monna ka ne le lenyalo la ka ne le toxic toxic ya toxic a gitse motho tle ka toxic e re ke tseba tatema la ka botsa motho toxic ke ga re go bua go qoqa I hlalose o sitse o tla o bua lo qoqa ya qoba toxic ya batho motho toxic motho go qoqa na o sitse ba toxic ya go bua hle go qoqa o so ka ka motsalela le toxic ya go qoqa now divorce is very dangerous I'm telling you Debs but ke tlo jwetsa something number 1 ha hona ntho kotsi tebo le mo mamedi ya pele ha hona ntho kotsi jole ka hore re kene manyalong re sa ka ra identify se o re leng sona kapa o itsebe ntho tlo ba nyona kapa o be le idea ya ntho tlo ba nyona o sana okay re kena manyalong re sa itsebe re kena manyalong sa tsebo ntlo ba eng o sana which is it's impossible but sometimes it's helping o rutse bor when you want to be what e re ke o hlalosa jwang doc okay ha ke tsa mohlala a kre hangata re nyalana re tlo nyalana o tlo ithola o se le moholo mara hore a kre o pick up from level e leng ho yona kana go you pick a partner motho wa hawe mo kgethang kana go o mo kgetha kana go o mo kgetha ka level eo o leng ho yona o so itsebe and wena in your mind to sona hana hore o felletse leveling can't you are still going somewhere o ntse o tla somewhere ka bophelo you get my point that's when now mohlang o tso le leveling 8 ke mane mo re sometimes o thole hore wena le partner ya wa hona mo re kopanang teng yo o choositse motho kana go itseng yo
ibile kana go tse ding re choose batho kana kwa bofutsana re choose batho ba tlala re choose batho ba bofutsana ba bofutsaneng o qale o choose motho wa the beginning ya journey ya hao kanti mohlango so ya mane o kare o ya approach destiny ya hao ka pa so fihle destiny ya go no realize gore mara nna le motho ena re kopana. That is why most of the people but ba nyala ne manyalo a pele hangata manyalo a pele a survive ka grace ya ntate modimo abongo tlante mo manyalo a pele a survive ka grace ya ntate modimo. That is why most ya batho ba nyala ne ngala hana go ntsetsa mai ne ba divorce and most of batho ba divorce most of the time ba change dikelello ha ba se ba batla o nyala because of now kelello a nganyetse ka yona pele le mogwaneng a tshutse motho ka ona so fapane le wa because no so bile o itse hence ke tlola ke jetsa batho ke re tryang ho dula le bana ba lona fatshe le ba thusa ho etsa di decision because bana ba rona ba ntse ba etsa the same thing ya gore motho a choose partner ka nako yena ka mo a leng teng ka level e leng ho yona jwa hana jwa le motho o tlwaetse mogolo wa 5000 ha o itse bo jwa ga o swere million ha o tsebe and sometimes o tlo ba a businessman kapo tlo ba mosadi wa tlo ba a business entrepreneur yes ne then ha o qetile so tshitse motho ya ithatela le dibuka fela ithatela lang o ba teacher yena ho so dula batho ba bedi ba fapaneng ka mara o tshuzetse teacher a khotsofetse kapo tshuzetse motho a isebeletsang thom mona ke kae kai shopong tsa diphaga because o level kana go level nyeo but mohlang jalo so o so le level nyitse go no realize that is why sometimes batho ba ngata ba le frustrated manyalo ke nyetse nna ke soka ke tse ba re ke tlo ba moruta I never ke next tse and next tse bo ke tlo ba ibile ne ke batla ba taxi owner nna then hana go ntse tsamaya ke ha re se re ho phela batho ba fapaneng ka tlo ka o phela batho ba fapaneng because bile nna mo hatsa ka my first wife na ntse straight na are na bile from the beginning next ke mosetswa nyalo ke moruti and then I understand o no se moruti kana next moruti kana go ha na tla go nna le shofela o itletse kae o motho fela but ke yona motho no sa change lo sa ne se moruti ere jwale le no tshwantsa etsa jwa a change jwale a join ntwenya well ka ithat that is why bana ba rona tshwantse re thuse bana ba rona ba se ba etsa di choice today aska a choose aska etsa qeto hona jwale asoka identify seo a leng sona kapa seo ba batla go ba sona because it tlisa mathata mangata manyalo le di relationship ntwe o ke lesson engwe e tlang ka nna go etelele motho a inclusive e bua etelele ai okay that is why ba banga ba divorce because ba se ba ditsina go etelele ba banga ba divorce ba re tlo thola sometimes now because of now so phela batho ba beri ba fapane now se re phela individual life untate una le mosadi maro so phela bolmo you are pushing your life alone mosadi wa go no supporta because a se part ibile ha fiti bophelo bao le yona go no go supporta mosadi wa that is so na le batho ba nyalane ha ba supportane next because now so phela batho ba bedi ba fapane toro tsa bona ha di fapane all together language ka tlo fapane sure okay I'm telling you ya bobedi ntwe dangerous ke okay because happen to me go tsikena nna ke experience him when unto we improve rona bantate a ke hlola ke re ke nka di te bo mamele ntwe ke beya this thing mamedi ka re ke be ke demonstrate batho ba nshebile ke hlola ke nka batho ba raro ke beye mo stulong e mong ke mo beye ho se seng se phaming ho feta sena e mong ke me stulong se phaming sa boraro se phaming ke be ke re level e nngwe le enngwe ina le batho ba yona level e nngwe le nngwe ina le batho ba yona ina le basadi ba yona ina le banna ba yona so when nna ke le monna ke bone ntho ke le ka tshuza mosadi wa ka ke le leveleng e fatshe mohlanki ya leveleng e betiri ke a di kopana le bosi ba betiri a te bo bonkoko ke a jole se kana o ntsona le mosadi wa level ya pele e o so tlohile ho yona se ke tlile ho yona jole ntsa le ho yona se ke hlapile jole se ke le betirinyana jole se ke jola pap ke mathisana le bosi bana ba level e ne seng ke le ho yona o lo sheba monna a sena koloi hore ha sana le koloi o phela jwa ke level o no tseba re koloi ke level ha adok
koloi ke level hona le basadi ba qadileng go safara mohla monna na qala ba le koloi because koloi ke level e o phuta leveleng o isa leveleng e etsa life ya be easy hona le basadi ba sukule bao monna yona le good pele a bane koloi ba today tsa mo ba botse ba roba la ba le ba today basadi ba bona bana ba bona ba sanana monna no sa qala a jola sa sukudisa mosadi because of the sun sa qile leveleng e itseng jwalo sa itse o sona le ntwe maileng e mo phamising anyana o sa tseba bula first o sa tseba bula first dog le chelete the same way hona le bana ba ne ba lukile ntate hana sina chelete bana ba itshukulela ba ratana bile re ba galla ba feletsana ya taxi ba tshwarana today monna tsa makakuli a le mo o ba arwan those are the things that you experience na ke di entse nna lenyalo la ka lapeng la ummatha jwale se ke fila gore jwale se ke na le batho ba bitire o so tseba ja breakfast se ke tseba ja breakfast ke ntse ke batho ba maema itseng se ke matha le batho ba di title jwale ba sane ba sebetsang bokae ke matha ntwe se ke bona mosadi wa ka isiela ka moruta wow then ya ekotsi jwale ke ena he nne ke lenga experience ke ya hore ha batho ba babedi ba arwana modimo a tsebi ka rola o tsamaya le mo oh amapile talk ke mapile emapile divorce batho ba babedi ba arohana ore modimo ha tsebi ka when batho ba babedi ba kopana ba nyadiso do you know that moruti a medi pakeng tsa lona ke mang o represent the unit e tswang ke ntate modimo because ke modimo a unit. Sure, this is deep. Sure, modimo ke modimo wa unit, oneness. We qetile. Now the problem equals ke modimo a unity mara se modimo a division. That is why modimo sa tsebo ikarola. Now bothata ba divorce ko hale arohana. Bothata ko hale arohana ha le tsemo re ke mang yo modimo a ba lehla go reng la hae. Obane batho ba babedi ba arohana se ngata ntate modimo ba lehla go reng la bona ba le babedi. That is why ona le batho ba o ka mora divorce until today. Tsomo ba sheba ba putswa tebo modimo o hanne when Abraham le Lot ba arohana ntate modimo o hanne o divide o kgethile tsamana Abraham when Sarah le Hagar ba arohana modimo o hanne ho ikarohanya o kgethile o sala le Sarah le nyolo ila bala lo thiba Hagar kwana a le na hela ro batla mona go tlela kwana because ke tsebo ikarohanya go back to your master ke tsebo ikarohanya. So that is the problem ka taba ya divorce. And ebo hloko kena when you are only a cause ya divorce ile wena le baka la karohana divorce ha ka tla tebo ha iska tla ka wena ha iska tla ka wena make sure that you divorce ka baka ka wena. Dr. Love ke di qadile nna lenyalo la ka la pele ke le ka di qala dintho tsena ka di qala ene bohloko jwale ya boqetelo jwale experience ke na ete bona ke hore dintho tsa hore le bontate re ka di etsang re ba matishe re ba sa di ba rona la ka o tshwarela marono tse bo rontso moruta dokoring dokoring wa re a re etsela ne o hlemo o re dok e ba pila ai dok o kile ya karwana o kile ya karwana gore modimo a tsebe karwana that is why that ska utlwa batho ba bua easy nna ke bile ke divorce ke ba clinics batho ba tsebe gore ntho ni dangerous ka tsena ba ka tsa ona le batho ba sokang ba recover until today and go go jwetsa most ya batho ba tlo arohana wa tswa re etsang most akre ona le yona yana le yelinyana the pillar yelinyana a pusha le lapa financial ba bamba ba thetswa ke yona ntho motho because ke yana provider motho ba ipolelo rano because wa tseba re kana ha ba tsibi te botlo go jwetse ngwe hey Dr. Novi hona le batho hona le mosadi yo ka monyalanga ba sena nix yona na mami hle kopa le nkutlwe tebo maskenke go tse go deeper tebo ke ya o kopa ke hona le batho bao o ka monyalang ke tlo bua ka batho bana ba provider bana ba ipana ba le bete mutabara aba feel or yana tlo divorce because aka kinya divorce ababe le chelete o patala divorce because wa tseba o tla go ikemela yes the thing hona le batho ha tla a tshwara ha tla ka nne ka letho bophelong bao hana anything a ka going down mare
every success ya hao e etsana ka baka la boteng ba favor ya hae o tlile ka favor. There's a favor ya ntate modimo te bo ho tsane re gona o kena mangolong bukeng e ntse molomo mfubetu motiaile when Joseph a fihla Egypt go te modimo a hlonolofatsa Faro le ho feta le tsohle tseo a nang le tsona ka baka la Joseph o kene Egypt a sena nix a sa tshwara letho but ana le favor e dutse modimo hae e ile ya fihla ya fetola bophelo ba Faro ya nyetsa bophelo ba Faro bo be betere ka le baka la boteng ba hae and ka baka la boteng ba hae hona le basadi bao boteng ba hae yo ha sebetse kapa kana go tseno sebeletsa tšheltenyana wena o bona progress as a man o bona di deal tsa o di pasa continue there's somebody ya carry favor we Faro ha qeta o ibona ntena a re ho Joseph ke kopa ke go fe control di ntho tsohle tsaka go fe le throne ya o dile throne ya ka because I can see hore boteng ba hao since o le teng mona ke bona le tsolanta teng di jole ke rata honto ho Jacob ha fihla ho Labane wa hopola o entse when Jacob a batla o tsamaya a sa batla go tlala ka mora hore o tla Jacob o re I mean Labane o re ho Jacob o re Jacob ke eleletse hore since o fihla mona modimo artiste dintho tsohle tseo ke neng ke na le tsona te bongutlo man a re ke eleletse hore since o fihla mona modimo o artiste modimo multiply now but that time Joseph ndokima Abraham Jacob na batla tsamaya ne a re Labana molokole o tla Labane o re ka mora hore ke realize hore modimo artiste dintho tseo ke nang le tsona ka baka la hao o re name the price hore go patale bokae hore neto ska ba tsamaya I want to pay you hore ska ba tsamaya a sa batlo lahlehelwa ke motho ena tšereng favor. Now here's the problem ka ramanyalo ya bete sometimes re underestimate basadi bana ba sena letho o underestimate mosadi yona kapo underestimate monna yona just because mona ka rana letho kanti no yes ke nitana letho but the favor and that you lose that person o lose the favor and you to be like can I go deeper ona le batho ba reng ka mora divorce inile yana neng a provider mosadi ya no tswila sena nix ka ranta mara tsambo mo botse the same provider is into zijikile dintho di jikile site la hae ba putswa batho ba neng ile di provider ba ne ba fila hore mohlo motsa because bona ke di provider ha ba tlo kgathala divorce bona itla ba ntho enyang nna ke ditho tse ke di experience favor itlwile jalo sala o tlohlobotse o sala o hlobotse Dr. Novi ke re ho basadi bana ba nkang banna ba batho ke re o ka monka o monkele le success ya hae go re monkele aba fihla ho wena ka bo madimabe ntho e ntseng hore monna yona a be successful e setse le mosadi yal wa tseba Dr. November o qeta ho fodisa mosadi e mong ana jwale o qeta ho fodisa mosadi e mong ya reng monna eno batho ba bona yena ha ba tsebe nako eo ke e rapetseng hore monna eno a betse ha ba tsebe hore nna ke ile ka phuta monna eno a jwang toko ha o bua o mphadiswantso re na le batho ba bangata ra ba tseba makeishene ya ra ba tseba ntate bontate ba ne ba hlompheha ra ba sheba hana today ke jwetse basadi bana ba ratang ka ho shapa batho ka ditini ka nako tse ding o tla bata motho ka makala ro mmona tsa makakolo ya smart a nkga di perfume tse mmata a bonka motlisa wena o tlo makala mohlang fihlang bophelong ba dintho tsa di drop up dintho tsa di fase tse utlwa motho tsa dintho tsa ka di fase tse le fapeng kanti ha di a fasa le fapeng tule ka motho ya tsamaka envelope brown e se ngile tse mafura mata le fapeng man envelope le putswa ile great ja di peko jwa entseng re ntho tsa di fatile le fapeng e ka re ka nka mosadi ya one ya ka bang honest ya ka honest a re nna dile ka dula le motho neng a le right mara since a fihla phelong ba ka dintho tsa ha ke tsebe di fasitswe ke ka nako tse ding re nka banna basadi ba nka banna ba batho o nke monna a batla wena mara ba sile favor kwana le mosadi wa hae
o tlo baka la sa fihla phelong ba o dintho tsa dilo bokana di be di fasa ntata matha lefateng di fasa matha lefateng man Dr. Novi hi dumela mama mfundisi Notebogo apho yo la bua ka ntho e nngwe sensitive yo ke biswa la phakate ntate November bua ka ntho e ke itsebang hantle nna success ya motho isetse le nna wa tseba na ke bua ka mang mfundisi uyayazi ngithetha ngobani hayi sheke nami shimi awunobona umuntu wakhona ingathi ayinguye lo maziyo yo sisono ngaye ulatsamaahle mara modimo la sala le nna modimo la kgetha nna yena a tsamaya le jwalo a tsotse a tsamaya le jwalo a re a sala ka favor ya modimo moneno a tsamaya lo ba moputso dumela Good Tate Novi ntse o mametsa ka Matheo mara ke kopa o botsa go tlo ba point ngwa o ska ba cause ya divorce ha ile hore na ntate ke yena ana o hlokofatsa ebile a o shapa etsa o bodisa eta o tsamaye kwena na cause ya divorce na ke le bontate e re ke note fela do kretla go tlela yona potse ke motse fase ke okay e re ke Tate November morutu waka yo ke mo maemong a o nna motho o mo latlhile a bona o mong o betere tepsa dilo tsa di bua ha re o fodisitse mosadi o mong o bua ka nna Tate November yo bona mantšwa gago a mpeile sentle ke amogetse gore motho ke kopane le ene a sena next a progress ke na le ene koloi ya itla o bona o bone o betere mara ke amogetse ka itse gore modimo ko a rona rotlhe thank you family Dr. Novi mametsa re koloi fihlile a re koloi fihlile a bona ba betere jwang doc yeah motho mo ngwetse mona o re yo Tebza le Dr. Novi a re ho buima a re o kganna hash nno ke sona o kganna hash ke per after warti but doc what's about nda ntwe mmakatsang king ke because how bua ke ba tseba batho ba jwa o putlame o wele ka mora gore mosadi ena tso yena ha a ba mosadi ena o re ha ibe jwa le divorce tla ka yena hangata ya etsala ntho gore go be le motho ya qalang a o shape ka poitseng ntho bohlokwa e hlalang ke bua le mao ba ke bua ntho hona le nako eo before ke divorce in my first marriage nana bone ke kwatile ke sa hlole ke reka grocery ke sa hlole ke reka dijo ke sa hlole ke fa mosadi ka tšhelete ke ra hlole go hlokomela but I realize now I'm paying a revenge now by doing that now but be ke mo bitse be fela ke mo bitse gore ke sa hlole go kwatela from today I will take care ka wena and ke be ke yetsa now the only thing is alantebo re when o nkutlisa bohloko le nna ke ba le tsela ya ho utlwisa bohloko that's when ntate modimo jwala a sa tsebo re tshwantsa lwanele ma because both of us na re se one once ke a itwanela ha ho tshwane le ha nna ke lwanelwa ke yena ka gore wena nna ke tswele pele go etsa go lokileng a o utlwe most re modimo o ema lehlakoreng la ba fokolang itso jwang modimo ema lehlakoreng la ba etsang jwang ba fokolang ba sa tsebong lwana ba lwanelang ke ntate modimo so that is why in your marriage la ha ka bona le di mistake but please like about na di eng kapa lena le mathata mmamedi wa ka ratang
if o tshwanela kopa tshwarelo e kope if o tshwanela ho ikokobetse whatever o tshwanetse mo yetse e yetse mamelo a karata. By doing that we na favor ntate mbad ya ntate modimo. But the only thing you rena re yetsang most of the time emwa ulantsha le wena pay revenge le wena ulwana una le tsela ulwana ka emwa jola le wena wa jola le a lwantshana le etsa ntho ile ngwe jola ka mantswa manjwala mona teng ho tsokopane batho ba lwanang ntwa ba le babedi ha o sala ya lwanelwang ke ntate modimo. Ha dintho tsena batho ba tsentse ba understand hore that is all le tsa batho ke re mamela ha iba ulwana le monna wa kapa monna wa o sotle so la ntse le ka tlong do everything e matleng ao hlokomela monna mo phehele like wa mo phela ka meogo do your part tebula ka ba spitsena we soka ka dikeledi like ba we soka meogo ya o ntse qitsa o di mapapa ena yes ntate until the last day. Do what is right wena. Dr. Novi. Do what is good. Do what is good in that. Yes, and that. For until the but the problem go runa during that period ya dinto le ing. Ke mane mo ya mole mo tlala bogopo e mo walwana ye mo etsang repair the revenge matatsinga ya jwalang le nna o tlo jwala e mo tlo jwala e mo tsetsang that is when that mdiba I emelang ka thoko. But most of the time siphiri ke tsena sa hore do what is till the chinchano ha ke sa batla o soka ha ke sa batla mosoka nna ke batla wina pelo ya ntate modimo ene ke gonne o tsotlile bohloko batho wa e reka grocery wa yetsa ai you do your responsibility until the last day. And the problem ke ena here most of the time ke sometimes when you do what is right Satan wa rera re ka re iketsa setlatla sa mosadi eno ka patlatla sa monna ya e ba jwalo hore ka go setlatla ha o bone o etsa e ka re setlatla le batho ba o jwetsa o iketsa setlatla o etsa but ke tlhola ke jwetsa batho do what is right until the last day. Molaetsa wa kena hore ntate Novi kore waka ha na fetsa ho reka koloi ka simolla jola yaba one day ka tsela battery ya koloi ka metsi mind you afterwards kile ka ba sharp a rata to reka koloi monnenwa yaba wa jwala jwale wa jola Tumela mohuti November le tebu ka mo tati modimo a mpolokele ntate November a mphamise lo feta ya leboa ntate November ha o tsebe ntho o ibuileng inkentse eng sho favor e tsebang ho lokolla dintho tsa motho eo ntho tsa hae di fasitsweng ke a leboa ntate November ke memboleko doc wa tseba ntho engwe ke batlang re ke re khutlele ho yona ke yane e buileng ka yona wa re if ever motho a se leveleng ya hao jwale ke yena motho sa le teng o so mo khethile ntho ene ke batla ho botsa ne ke hore ana ona le possibility ya o ka try hore ha o ntse o move o mo develop le yena a move le wena very important that one is very important important okay and that is why re tshwantse as the partner re gone o bonana okay ke gone o bona re mara monna ka ntsa ya a phama le wena mpone okay o bona because o gone o bona re monna hao o sa tina ka tsela e se o bona sa tlhapo wa tlo jele rona manyalong a rona batho ba batho o mo roka ka tlhapogelo o itirile ngwana o roka go tlhapogelo hae and how to roka go tlhapogelo hae wena o yetsang you don't do anything ka phelo ba o emi class ma because wena o roka motho na ka go tlhapogelo hae doko o saba o ibu wena o tsotsofala yo agree about you ke o tlosa ba ibu doko saba ibu wena o tsotsofala no ke o roka ka ntho no tshwantse be high lo bua nnete ke ne tshwantse be le nna ke upgrade bophelo ba ka sure that is why re itse last time ra bua ra hona jole ona le batho ba sang ha o ka mosheba ke monna le mosadi mare o tlo nagana re ke mmele ntate wa hae o tlo nagana ke mosadi o tsamale ngwana hae ba se ba fapang. It's very dangerous mo mamilo ka ratang hore o ske wa improve le partner ya hao kapa o ske wa upgrade le partner ya hao ke o upgrade kapa o itse ke ke upgrade le partner. It's very dangerous ke hlola ke re
hape e hlolang ke jetsa batho ka yona ke nai ka bo o tsbana ba rata go batla di partner o bo fumana gore wena as a woman o na le mofuta wa monna yo matlang Mario sa nkeng bophelo ba hao o buise almost to that level. Sure. Donc ibue slow because ke yona ke utlwa. Ibue hape ore o batla motho a leveleng yani. Wena o matla ka kelelo. O matla ka kelelo but wena o gone nka bophelo ba o buise leveleng ya. O bo atumetse pela level so that gone o matcha motho na o se mothotse. Dog. Yay! Dr. Novi. Yeah. Are you able to match that level? You able. Anyway, but yes, re understand about monna ya jwanjwa ya financial stable hard working ya monna but potso kuru wena are you able to match that standard now? Because I remember that no motho ya sa ikgathatse lo ya driver's license ke o se jena a moholo fela ya sa itseng le driver's license a fitla phelo mbate bo go wena ona di dikoloi o dutse le motho ya sena license mono a re etse license for just an example motho ana driver's license mo re batla monna na di dikoloi jole monna no tshotsa tlo mo transport ana re ke eme khoneng ka mpona khoneng ya ntho ka pota balla gore ba kgannisa bana dikoloi. So those are the things tse etsang gore qeteleng ya qetelo tholo re ka that's when go tla ntho nyane re bileng ka ona now o tholo gore ha le match di standard wena le motho wa. It's very dangerous as a man o improve motho wa lo wena o improve the partner and improve. That's when ba bangata the relationship tsa bona di survive because the money phama together le leveling le hlome kwala ba le babedi. But the problem is when yemonga sa letse monga le pele ene ka bo madima mara manyalo nga di amangata le di relationship re fapane hona le yona ya upgrade le bophelo ba hae hona le ntate ya tenang hantle tsa mo sheba mme wa hae mofumane wa hae hona le mme ya tenang hantle tsa mo sheba monna wa hae tsa mo sheba language ka tlung ya fapana hona le basadi ba sa tsebo gore monna o etsa go tla go jwetsa gore monna ka wa itshebetsa o etsang wa itshebetsa kana ke mona because now you can imagine if we pillar le motho wena you are into business ona le partner le tlo share le bua the stress tsa business le bua le ma untsa fela o tla ba sharp the same way how the mosadi yanang we into business we etsa wa pusha wena you are not interested le afapana ka everything but it's very important when the improvement e banteng ka ra o partner yao o ska wa salla development gona le motho wa mme o ke mo kopileng gore a retse Dr. November gompieno ne o tlo o bua ka tsone tsa manyalo tsa bo divorce tsa bo di o re batla o tlhala monna ga go mo direla everything wa mo khotsofatsa o gona go tswa a dire o thata ba monna ga ha romantic la bua o mo bara o kila bona so ke mo bleletse ka se ka tlogela motho wa gago ka ntho tse di so wa khona gore o batle thuso o mo lokise ka moso o tla bo mo gopola ka November jole la pele go ntse a ga malapa a mangata ke mme ke le mo face 6 personal I can't try to celebrate birthday yaka now you can imagine and second 56 now sure now bokopana le nna bore you need to celebrate my birthday o sa tloela lo bit you are not romantic o toxic the birthday I mean ba mameti so one of the thing ere shapang one is to go se shebe mofuta wa motho o lenka ra bophelo ba ikema o ikopanela le kwata fela itse bang fela gore jole kana etse bang fela gore tshwantse ke rekele mosadi wa ka go ke yona fela tshwantse ke extending ka pa ke rekele tshwantse ke patele bana school fees those are the main thing extra khone ke malomo because hona le ntse o racing good ka tsona hape wa ditlwaela ha ke a ditlwaela ba bang ba batla o ba etse di manicure le di massage ha bona i background ya ntutsa we don't never and now for and always lo ena di ntse tlo tsholo rona le motho o bile exposed to tsona mohlomo ka baka la bogoni ba kapa mohlomo ka baka la background wena o holetse plekeng tse hlalefileng kapa o jotse
le batho ba ileng ba o expose dintho tseo, because one of the things re shapang today re ho expectwa dintho tse yentsweng ke di ex batho ba o re leng ka rama phelo a bona ba expecta re tshwana di ex tsa bona o tshwantse qqutsele le ka malomo mathe ka malomo ene ka nako tse rona re tsebile re malomo a rekswa kae ke tseba malomo a rekswa mmoshare a ngotseng rest in peace, may you soul we don't fix it no let's move on more to rest a ke tsebelo ga re ke swa kae ona le motho mo enkile ka utlwana le yana tse ena re nqoqela hore no motho wa ona mo ke bana ba ntho malomo a tenga orderwa okay o tinte bo nthusege you call the deliverance I cannot deliver work at least I keep on Mr. Lompot batho ba mo thuse Lompot or keep at kampansela tsa malomo a ke di tsebe no ntwere tebo ke bablo ma deliver wa ke ana deliver wa hona le malomati hona le batho ba gonang a le mona motho a ya le Cape Town motho a ya ka o founela pleke tsa malomo fela Gauteng I mean Cape Town sure gore deliverang malomo pleke itseng a so jole runa re wa tsebe jwale doc mohlang o sen ana birthday o kandat ke ne ke eme khone nyane mo re tswa malomo ke sa tsebore ke reka afi because ke ipotsa re ana nga deliver work ana le jwa gore ke eme hlo ke eme khone nyane tle ke botsa how much is this yo this one and that's on got his busy di chocolate di chocolate ke lo ke nyetse jwa ai o ka re ne ke ni di tentse go ke tsona tse re tshwarisa matata ai so ke mapele so but tshwantse ba ithute gore ba jela maphelo a batho jwa ya o petela ke di feeding tse leng motho wa hao ke tshwantse le umuthuse o dintho ntsena mo expose hanyane yeah and re understand alright you check the age ya motho kholo ya hae you cannot expect to motho 50 years ba santsa master ntho e ratang yeah you cannot expect that ya o qetela e batho ba tshwantse ba itsebe dintho tse re di lwanelang te bo mamela yena this one is very powerful most ya dintho tse re di expectang batho ntwe ba shapang ke ne ke jwetsa batho ka mande ke re hona le ntwe hona le nna hona le wena go bua le lenyalo okay ke nna kwena ke lenyalo okay kapa ke nna kwena ke relationship okay potso gore ntho tse di lwanelang di tlo benefita lenyalo kapa di tlo benefita wena fela you are fighting for dintho tse tlo benefitang wena kapa tse o fitole ke o lwanela ntho o lwanela gore ke etse inke o spoile ke etseng but a re bue nnete if ke ha ntlo benefita mang e benefita rona le bana ba rona if re na le bana if ke reka dikoloi di benefita mang rona ka mantswe mang whatever yo ke etsa for the benefit of our marriage. So sometimes it's very important to ha re lwana le batho se ba re ntho e lwanang hore e benefita eng. Now ntho batho ba ile balang ke hore ba hopola fela hore ke bona fela ke yena le partner ya hae. Sure ra lenyalo people ba nahana hore fela ke bona ke yena le partner. No, ke nna le wena le lenyalo. Yo dog, ke nna le wena le lenyalo. So everything e re lwanelang it's good rembe re lwanele ntho e benefitang lenyalo e seng ntho e benefitang wena. Sure. Now most of the time batho ba lwanela dintho tse benefitang bona, not marriage. Why? Because batho ba lebetso ba ka ra lenyalo ba consider bona mo lenyalo ba consider ke ne ke jotsa motho mo ntse. Okay, angu ke jotsa partner re ngwe ya ka tsene ne ke utlwana le yona ke re ho yana chef ke re o mamele nna ke re dintho tsotlhe tse ke di batlang tse ke reng re di etsena o di mamele hore ke tse jwang ke re I don't want anything etlo benefita nna fela
because nna ke na understanding ya hore ke ka ra lenyalo I mean ke ka ra relationship e ke batlang ho isa lenyalo so I don't do anything that benefits me like you advise like you bua le wena ke re a re etse tsena ha ke etse molemong wa ka I'm doing this for our relationship e ke batlang hore e lenyalo deep. Yeah. And that is the part about what's understanding. That's why manyalo the relationship is about manyalo about omeletseng a hloka. Yes. It's because batho ba tlatsitse bona. Ba shebane le bona. Not you high kile ba ikwana. No. So ha re lwana we need to check re lwanela eng. Ntho e lwanelang yo batho yo utlwa gore lenyalo la le ka fela ka yona e benefitang lenyalo kapa wena. And qetoleng ya qetolo tlo thola re tlo lusa lenyalo qetole bo setse ka ntweni yona ntweni no ile le bisa o save purpose e bisa o yetsetse next it's like one jolo tlo lwanela romance e bitswang tebo romantic tokoring. What is the purpose or be romantic bo le mo bo sina mo dulanteng bo sina monna bo sina koloi bo sina next batho bo tlweletse mothana le dikoloi yana le eng ha o qetile romantic re tlo setsa malomo restauranteng re lo bitsetsa restaurant ro fe malomo ha o qetile o bitsa cap ha o qetile back room munya halona Utemo umpontsha video engwe ya doko ke tlo bolela doko na etsa mo video yenyo re dumela mo November le tebo dumelang November right now ke leboha hore ebe o ke molatedi ke kalemo I'm a silent molatedi ha nkebe ke bue next study o motho setseng right now ona o bua ka nna hore o motho setse ke totse karabo ka je ke nentse ke batana le karabo mme ke ifumane ke lozitse tsohle ke nyetswe habedi ke lozitse tsohle manyalong a ka le mabedi bankile tsohle but ka tswa ka diaparo tsa mmeleng empa ka jeno ke shebelletse maphelo a bona a lobokaneng maphelo a bona a batse bakeng a maketseng gore maphelo a bona ke bua nnete a hlahi a lobokane mane moruti November man ke la bona o ne le chelete o divorce o wa balisa chelete ya hao gore o but ha o qeta o bolobokana o na le chelete o na le di million bophelo ba hao bolobokana khona ke ipona gore a ne ke le favor maphelong a bona empa fela ba isaka ba ba away ne ke le favor empa ke se provider ile di provider but today ba sula faletse ba tsere chelete ke la utlwa ntho jalo ke leboha modimo ka karabo omphileng yona ya bua mona ke Lindiwe Shabangu Maziboko modimo motle doko meno a re ke ne ke le favor ke se provider ai Dr. Novi Mashabangu that is why but we are not sensitive enough kapakiring we are not careful kapare batho ba godong o bona you need to see when at go or since you tlise motho yona ho yetsa la bophelo ba sure go ba le change hona le batho re ba motlisa bophelo ba hona le change e bande in a positive way kapa in a negative way and ka mo madimabe a re gone rona re celebrate that change if it a positive we are just celebrating that positive change o thabele taba re ha se dintho tsa di a bulela but you don't see what di bula ke mang where it's why di se di bula all of a sudden since o tlise motho and if re ke re understand ntho o no tlo etsa bonnete about this person even if as a provider ma no tlo mo hlokomela o no sa tlo batla le thoka yena doko no tlo mo hlokomela o no tlo mo hlompha ho sa territory wa provide answer sina ndisi maro no tlo mo hlompha because of you know or what is happening bophelo ba ke ka bakala hae ai Dr. Novi hai wa bona taba e buileng eo hai that one is one of the lessons tse ke itutileng tsona ka jeno never favor ikiswang ke motho favor hona le favor ba tsamang le favor ba carry le favor di ba maphela bona ke bone ka Joseph ha fihla Egepeta botemba Joseph a boten Egepeta ups and down ya nyulwa ya prosper Egepeta botemba Jacobo
kwa ho Labane bo tenne ntho le lapa la Labane ups and down Labane a prosper ka baka la Jacob hence Labane una tshwantsa loko le Jacob 7 years ya pele Labane ile ba tshwanela hore a fake a time a nke motho ana tshwanela a nke moradi wa ya tshwantse a mofe Jacob a ska mofa what's all why because Labane na tseba hore ha ke ka fa Jacob moputso wa hae ka mofa mosadi o tlo tsamaya so nkampa ka mokipa that is why re nsebeletsa another 14 years he was trying to keep this man Labane na sabato arwana le Jacob momamedi if ne ke right say ba ntho eo o no tlo moqeka mosadi wa hao o sa gathala tse re mona le jwang a sena letho jo but no tlo moqeka ka baka la hore o no bona but ka bo madimabi ha o easy re banna ba bone ka basadi ba bone re lositse batho and that is why hona le batho ba today ba regret because since you lose motho ana bophelo ba bona o change bona o look and then twana ha e tsamaye ka hore o gona bollo bophelo ba bollo bo kana ntse na ntse di master ntse di gona qetile hai unhlotsi na ka jeno unhlotsi nna doka ha ke batlo bolela sha ene re kena topicing ya rona ha re kena topicing o hang shebile melaetsa ha mmabedi o ntshwarele kore o ntshwarela ke tsebe re ke nkeno fela wa o qetela fela ka kwala ga tsamaya Hi khona hle Dr. November Debza ke kopa station manager ka nete a re thuse ho eketsa nako ya lenaneo lena bonyane la ka ba 3 hours ka nnete ha ebe o mametse ke ikopela le bua le mme Prince ka mo Chrisana ai ke la ratile la ka jeno oh morena ai khona ye rata me Prince ka Chrisana re a lebo ke tshwa jalo le ya no ke tshwa jalo a re tshepo re ba mametse nna ke tshwa jalo le nna ke tshwa jalo no ke tshwa jalo doc ho bua nnete fela re a kwala mhlekazi wa kena batho ba bangata dintho tse o di buang ke dintho tse ntse ba di ba seretse ke nnete ene ha o ka tlo kena bomme haholo ke nnete ha se go bontate ba mamela ba mametse ba tsa bontate ba ntse ba itsagana jwale ba re hoja ba re Dr. Novi hoja ka o mo qeta mo fa le baka la hore why dintho di fasitse ha ke tsebe doc ha re kwanela no na qetile mamedi nna mantswa ka o qetela fela ke ha re bua ka lenyalo re bua ka ntantante modimo relationship ke ya rona sure ntolo ke ntho ya rona ba tla re bua ka lenyalo re bua ka ntantante modimo and ka bomba di mabe that is why batho ba nyalana re ba kopanywang ke moruti ena ba ema dipakeng tsa bona ho bolela moruti ke represent ntate modimo na ka madimabi kana go re kopanang that's when ntate modimo re baibele ba babedi ba kopana modimo re kitla ba wa bora rona yeah now the problem is when let's separate mamedi a se bothata o ka rwana ntse re tlo arwana le batho ke arwana le bona but make sure that you are not the cause qetile mamedi nomoro tsa ka tsa mogala mo ka ntholante ke 073 202 9079 ke repeat nomoro tsa ka tsa mogala di na le WhatsApp 073 202 9079 o kila bona motho a sotle o bo mo qenele hle doc e ka go ka mmitsa re tlo dula ka mona 073 mamedi 202 9079 ke repeat la qetela 073 202 9079 mamedi sonta se seng ke kena face 6 mane ha o kana matrix a face 3 kapa face 7 bo re fela o ya kerekeng ya Pastor November tenteng e tshweu ha isa le tente maro tla bona ena le botenteng yana somewhere ha o ka re fela ke kerekeng ya Moruti November re kena ka 10 o'clock mona mamedi a karata ke kopa hlong re tlo kopanelang ndate modimo le thusa mamedi ha o tsamaya ka o kolo driver ka ro ya Grootflay o feta limo fite mo Greek ha ona mo je kan teng straight o tla bona kereke kgolo ka lefteng wena mamedi se ha bue ka lehlakoreng sena le ditini tla bona isele kereke mamedi re a kena hleng kopana le nna ke a nyadisa ke a cancela ke dietsa kaofela if o batla counseling phone if batla motivation ke dietsa kaofela tebo modimo go tsohlola le fatse sa ba sa ke a leboga kopaneng le hape le Dr. Novi baking itlang thank you so much etse go tsomhleka zu teng fitela go nya pele Just